ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka Coordination Committee Monolith Festival araja apusau hakajingalang kebalaya syangkerki haka laitrik mantau Bnai rempang ha conference hall juga Khasi Hills Autonomous District Council gelarai Pynkynriah no ikatarik ben penlong ya kini kata masa haga diga jingalang dan lang ringkat ke executive member bagi MDC kinong mi khmat na kiwi kitnat rekam na kahimau mau pelang baka kinhun event management. Habekran were executive member bapet yakitran arts and culture jong Khasi Hills Autonomous District Council uba Victor Rani ulayat ho bala raiban penlong no eka Monolith Festival haka nyo pra baknai terik Bnai Lber arja arfusau. Takaba musik neng ya long kajingalang ya dan di naga tourism department now event manager the officers nang deputy CM ketua KDIM menin nila punong kajingalang bat kakata kajingalang nagubun palang ajin mut ba kabhabang Pynkynriah yang ya kaneka tarik ke bangla ibu bat long ya Monolith festival aga art fly art saw kadau bagi ai kolong bon bagi dau kaban kong kolong bagi minister kita di cabinet assembly kata gawe kadau kata ba art bon bagi school ru kilaya sedang kata deru syaka art kemut ka tarik ke ba lajan kut sau Bnai bon lagi beliau apa lapli ka school kemut kila sewa school kila thit uniform kila thit kot ke kapisa lain ru taka rukom dia tumpau ke kata ru ke gawe ke factor ke ba kiai ke balai pat kat kum kating ong jong to ibun manager ong bagane ka jingking ke badang snaru nadu khat santarik hadu sposui kin khang ya to ti yap ya jong ba kata ka Shillong airport Badan Syom Roy, kebun dah beliau di mana setiap room jangka boy kamut kini thut kali kawan kita ru ketika we kada ke ba ai te sakawe ru amba kami Monolith festival hadin bon sinema hadin arja khandriu di penlong hadin katukat nesdam bagun bagi beliau ki amnot ki khan bagi ya poilang hapo kaneka Monolith festival ini kwa ba penlong yang kata grand ndai ban ka adin katukat nistem ilaya yo kaneka lat kelti kabut kadai penlong grand lani kala lada kalong ke ba failure kamut kalong ka jing good now ni poka district council se hata kata ka wai ka factor ka ba pen khat yang ni ba ni la ba kaslem ban me apan kloy ba kaneka long ki event manager ulang ru kan don ru ki events ki bakin thang ye breu kum ki breu nang tena ko pala ngai Romania kinya invite ki kata ru kan longa plus point ba breu kan rush ya kan ka Monolith festival tanta kui ru ki local don ki band ki bakin ya kum kan ka Snow White ini kita ki lamut pan invite kiru knong bakan long attraction bakan long kanega advertisement ru hadu mentar persedang ketiyo ke banwan kamut gini sedang ya kanega kamut art tarik kamut ketiyo banwan handai ke advertisement ru pat sedang te kata ru ke gawe ka minus factor yani bakan kata jaga Monolith festival lada penlong haka art tarik ba une u event manager yo ya ke tender mende ni dang yo janme te umnot re ban ayu ay advertisement shwa ban yo ya ka wo order ajing ting jo ula yo ne kata we ka factor te kani kai ka baro ki badon hapo ka jingalam nin ka sungi ki arai ramba ba bahar bangin Pynkynriah ya ne tarik
naka arpulai apsau chaka nyong ka kai dari ko March kane gade ka festival kaban showcase ya kariti dastur jummo ya ka bang kadi ya shat katem te bon bang kane ki school ki badan shapo ka time mo phlam nila invite ki te ni khna school bon bang school to badan kamut makiru kila ban participate in tam shate cha po mo phlam shini se sorru ki school katto karne ki school ki bahe ni invite ba gandon ka program ka ba ajing hikai ki mo ko ba pottery making kini kita te kandon ru ka jing hikai kumba ai training yaki kina school kini ida khma ka jong kumno kisna ya pottery nang ta ka ri jeng thanjang kini kita mo kandon ru ka demonstration yaki dan kina hikai Kajiwan juga presiden kan juga pentut ini dibuat juga Monolith. Oh kalau pentut sisa kata kadai gaji sisa baga tu gaji tei kabahaya baklai tamban dismantle yakiru license ni gasimpor tamban irek yakiru license ni kita te kala tak kan ya katu ka samai ka por ka ba kini ki nong trei jongi ki devan trei hapo ka Monolith festival tam ya du gede ki ju ibre ki ba irek ya katu ka pendal ka bawang ka presidente ila ya concentrate no satu ila sangat no ka jing trei sene katu tak ya